Japekrum, Papa Sain Eshania, one be Enyanka, Papa Shawonina, Jim Mofrey, Esha Wonko, Sisa will be free, Nenasi Ako, Yet Dajina Yan Sokodana, now watching we are Siafanina, Ahotoma, 1 to 2 Mirikami and Copium, Ewa Drobu Japekrum, Fre Odifo, Ewa 0243 356583. Odifo something Kwekuyabua, or see a VM for back. Abba, I need you some new Odifo Bakupa, a radia yina maya, remember Odifo something Kwekuyabua. Dodo na friend no, a VM for back. Papa Yam Paibo Kiada. Na why yet Sunsumunuman so if yada. Nani Quesia dan Susuno. What they are sorry cheche a piece wamaye. Kona Kosha Odifo something Kwekuyabua century dia war ye. Japekrum and Pochera Bay in the Dawso. Conso Bay no bon Sabia to so. Yinina ebe bie ama hotaba. Dia wapa warrior. Dia wapa quentu. Into Tumerika and Copium ewo drobu Japekrum. Papa Sain Eshania wani bie enyanka. Papa Shawonina Jim Mofrey Esha Wonko Sisa will be free. Nenasi Ako. Dia Dajina Yan Sokodana. Now watching we are Siafanina Ahotoma. 1 to 2 Mirikami and Copium ewo drobu Japekrum. Fre Odifo ewo 0243 356583. Odifo something Kwekuyabua or see a VM for back. This is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean will KUMAWOOD TV Swano. Or man no crasa womb to me bomb the animal with some more from any abre. The Simon Amon coming home. I will Koowaa Show so. I will KUMAWOOD TV. Nian Kano Krenchenipa. Or Mampany young Francois Kano Kretcheno. Sana Minister young Francois Hiano Kre. And none of him for a policy for a soldier for. I will be all for Kuramia Bonia Hiano Kre. Boame, the young Kano Kre Maimu. Oh, KUMAWOOD TV. What do you say? Taya sama tutawia wonka bi man etunyankomago amenka bi man fiso mu nyina ya Abraham ma. Na mpesa me ka kire Ghana se ye wa abrofo kanama bi a wonim nyansa che panni bi a man position. Aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye obroni kama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa akodina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni kama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni kama bi so won faso che panyi bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa Dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano e na ebetu bi apete wo so ama wo so wati mo host na kwada ya snate o KUMAWOOD TV studio sa e Koowaa Dwumadie ebremo ebisabre ekosi se no woche ebrebo no to ba ye be sorry Dwumadie to asina no e be to aso e dia mamo e wo everyday so midi Eddie Diane eduhine if you sabre ya kusa na woche ebo de is all about Koowaa. Stories making headlines in the world of showbiz and no yabobuano ebe to be able so ama also one with the actual church sabi our social media no so na your first the PSA ema boafo abrebiano wonom ejebre ede omusika esoya sene ema yedi Koowaa Dwumadie ebrel as the PSA enkoma Odifo nana eboa o Japekrum baba say wodi shebia na adwinmo kano odi no ma basa emobrowa enyanke kranfo munyina moseno no nti osimomra Japekrum no be mo adom sanso ene abusuafo a wo mo adwinmo kom no odi edru ebe kamo amayare sanso etimi ayemodia etimi saw the number that screen so afa na woni ne twetwe nkomo enwa bi asefata se so de domo no waye crowd say or the bedroom anopay sanso any ideas that ever my champions traveling so if you want to travel with ease with laudable opportunities and I said what they were traveling on some seminar so akwanto on some seminar no ebeda champions traveling so one ebe wow and eba kwan me fe na me there e wo champions traveling so one say omo ebe ye won krata sam bibia e dia ma even visa ye jama and sana one ene waka sikasem afi 5 years working permit in so no yeje e dia ma say Dubai say Canada say Germany say France say Turkey himfa mesrawada
What did I say? Over for Champions Traveling Tour. That was 0531 801 713. 0531 801 713. And I say 0248 288 686. Now on the Champions Traveling Tour. I just come more and I don't pick up one crying. One more our ministries, old passport office, a whole, and I'll be on Champions Traveling. So go there, talk to them. Not one more, and you'll be BBI and far and mount. And Mark Sebi, connection mount for be and you see come for your car. And once I'm not created, we are a beginning sicker, so I point to know. Yeah, near Manuka, won't have this sample. I feel na Bakubia and I'm saying, catch yourself, you are going in album because I can't imagine sicker Eddie. Emma Sebi, son Sebi, and Yado, a brantia or Tigana, Bontina, so always so. Now, when the Sikanwa, when you're a cacra, no, so you could be master. I could go, Sissy, Elho, on Pegana Hano. Now, connection money, I only do so. Let's just say, I feed you a fashionable or so the book, connection money, Adria. Myself, and my baby, and so, Father and Champions Traveling, so, you BBI and far and mount. And now come your new way. And then I don't pay one more musica. I saw yesterday Emma Yediko Jimedi bro. Yeah, live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, so yeah, live and to subscribe to your channel, like a page and comment, share, not a from so any be and share. I said, Mama Bishop Lumba, Aquaba, and I don't pay, me motivational, me day mount, and say, don't sacrifice your happiness for other people to be happy. And sacrifice when you and famobi and monunenji. Because all sacrifice their money near general. Sebi son sebi and yado. The Nigeria and a better will say, and your wumpo, and I would do a DJ at so homano. And your wumpo and a sebi son sebi and yado. Who for quite be out just to make sure say obey fine. You will be free. And you know, all sacrifice will be a Genowanka sound first. What I say, Genowanka sound first. Make your own self happy first. And son also okay. Me okay, my mini will win it power. What I say. Because and the crobia et unini pebi a shisha woman. Obey Yaka say, way de me wamano, me quamano, may you yamano, obey be piamano, then so the Nigeria pay you via. Obumo say na dey unkwa sacrifice when DJ man ya na yes intimate so eya adwene on first and sana wadwena fofo me nka say me no be ho but dwene wo first because the nipa bia ye wo mo krom ha no wo mu ni nkaye e na sebi enche no mu refi intimate so think about your own self first rather than count so be na sa Edia mami. Mo show chichine benche we da mo say brakwaku America ye da sisa no pa bia no we do data share mo kaka ho nyina. We thank you all for always watching us live on Facebook. It's not easy data to end up from mo show TV so no ye da mo say chichine benche mo mi comments ma for mo bisa ba hye ba mo lo pale ado abuja ngwana ma bisa ba hye kenya bivia Zani am papa so azo ama begina ma ngoma no kubisa ba hye me ba azim brofo no kumungo school okay moti brofo ama bisa ba hye leti buku so no ngban ma ngoma bisa be mo ba hye me be sekuna nsuso a takra adefo me checho ma mi Cecilia onye busuafo go ina mo nyina hye na no pe meeting for anaje for tadisco down for me checho we nyina yakopon onka won ho do ano pe bia o hwe twa esi oboase abontere so a na mo nyina so mi twa mo prise o ti se esi enyo ma mi che wo nyina whether scotters wona obo nyina mi che wo nyina nyankopon o nshrawon papa ena ko se jemfo be di akon na mo achi wo batampa ho ya ye ho ye eno kate na mi nshrawa no pay o ni papa ko je bi mi se ne de akwama me de ai wo ma kwan de mo je wa ho me nyame nshramu bebre na fi opabwe papa 1 prophet Ebenezer da paya do oneso fu chief anope mechiamo afei odi fo na ye bo anope mo achawa onko mo te say mi se ohon ye na mi se mi pon ya dugu so then so e fa mu so ni na aka ho ba chiao ohon ya na ho ye mi se kwa nwene o sore de mu odin
erade onshraw na onye wakoma aswade na efa emawo the other fashion style course want to say my feel style be e no pe Michelle munyina erade enka wo ababa na say woda so hramie da erade nshirawo hramie yaba anopa hram de ye de niam bibiri ade wani san akom me nanso me dawo ene wo nanso dawo ye de whole day ma plan nanso e kwa kusisa bia be fa kakra asu kamera yeso we kamera mudodo akame ho awari njiro ni bia o tie na onye ye kese ene e ma nkoto tie mfa maye oni bia wo hwe ya no peso ye se awade wo nshira de ma no great bra kwa kuwa ma no ne o hwe ni akojo baafo ehwe ye MC atopa ehwe ye afia mavis ni akuya nso ehwe ye ama owusu shaida the incoming ayeforo ono so ohwe eradi nyankopon wo nshira no orawe ne okay eradi nshira no na onye no kese emfa maye ya tuwe nyina agu a yafuna wo ye nso ba bi omo obi a obade nyankopon nshira nya omo chefa eradi ntrena basamo mo nsenkunimdifo maye na omo hunu mfaso a ebaye so ede ma wo na brabo bibia wotie kurumu ateseme maame ani ta hotel sofu chief ne papa Ebenezer Dako Yadom Dum Bishop Reed Kondusman ne bakwama na afi Kofi ba wase mi kurum kwan Kofi so anim say ebu etie abali ne odun fukumfu kurum kwan yi kakra ase de papa yi wa ye bone no obe ya ba senanse obu ase na wo kasa wo ye bi oni ese de miya si pa na sana pese ye ho so ye obe ya ma okay ya buti ese nam to tam na ni asa agro de awrade nshiro mu nyina no ne yekoso aka mo se ya wada ne memre da bi ye bompa ya okasi school park why ne ya wada ne memre na memre da ne kwasiada nan ka memre da ne kwasiada ma yi kwasiada na fim enne ma me bredo don da ya se no mere bia na obi bi ye esa wa ha wo fa me wuntem so dia ye ya wada enumre Thursdays yes and Saturdays and Saturday enumre nti no bia ne ye bompa ya okasi school park ni bia wutie me no ya wada we yebehia eye china ya wo yehia enumre no nso no ya boye nsema bompa na bibia akotote dia amaye na watie me of Force FM enumre no nso so every Monday to Friday bia ya pono nkono dia amaw ya radin share so be yen sa oba YouTube na be so to wo fankai Nation Anchor TV okwa subscribe na bibia ye bia medwumadi amedin na efa ho na watumanya bia hwetama ya pon so na bibia akotote da wow yabane de na yaba we live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV so yeah live at home and you also subscribe to your channel yeah now I like your page and what comment and what share now for front so and you be first story making headlines on today's Koowaa Show and say I bet you just a finance minister or also ama kwine say a necessary allowance nya jade keke mu nyina no yentia ema wo mo na yenkohwe bidi na be kire so omu sika bi akamu a wo mu hia sika ne dendende si amfa ama ene na wo mu ebeye de sese wo mu ye eno na wo mu mpanimfo ka kire wo mu so wo mu nya abotre na wo mu enhwe kwan wo betimi ne mpanimfo akasa ede afa ho na emu no na nei letter ababeto dwa a letter no ya tro de akoma controller and accountant general's department se wo mu entua wo no allowance na aka ewo mu no eno nti eye rotation nurses and midwives wo mu eye adwuma ewo miamia hodo wo memu ni nyina enei krata no sei na eka se sakrata yi wo de esra controller and accountant general say won tua won allowance no emfa ma wo mu se de se na efata eno achi wo se wo mu ewon tetimu bi efiri mu eno ye social security income tax ni nyina no wo mu tede ama senate afi domestic tax division no ye Ghana Revenue Authority wo mu de so yentin film fa ma wo mu pepepe na afi wo mu sika no a ebeka no yemfa obia de ma no se de se na efata Ministry of Finance na de sakrata yi eba ya wo de ama accountant general's department se de be ya na asifo wo mu nsa ebeka wo mu sika na asomdue aba na wo mu so atimi ehunu se de wo mu besi aye no nti wo allowance no free se wo mu eba se wo mu ba be national service
eno sikai na yede ama wonum womo a womo wo intern anase womo ye internship ni nyina so eka ho a womo de no se de enche bia na abetom krodom na womo ni age ewo ho we ko matie mpo yenim se womo ni age ntie ne betom fon no so de a ene na atadwe womo be kire se womo sika bia kamu a womo hia sika ne dendende si amfa ma ene na womo ebeye de se womo ye eno na womo mpanimfo ka kire womo se womo nya abotre na womo enhwe kwan a betimi ne mpanimfo akasa de afa ho na emu no nei letter ababeto dwa a letter no ya tro de akoma controller and accountant general's department se womo entia wono allowance na aka ewomu no enu nti eye rotation nurses and midwives a womo eye adwuma ewo miamia hodo wo memu ni nyina enei krata no sei na eka se sakrata yi wode esre controller and accountant general say wontua wono allowance no emfama womo se de se na efata enu achi wose womo ewontetimu bi efrimu enu ye social security income tax a ni nyina no womo tede ama senate afi domestic tax division a no ye Ghana revenue authority womo de so yentim film fama womo pepepe na afi womo sika no a ebeka no yemfa obia de ma no se de se na efata ministry of finance na de sakrata yi eba ya wode ama accountant general's department se de be ya na asifo womo nsa ebeka womo sika na asomdwe aba na womo so etimi ehunu se de womo besi aye no nti womo allowance so no free se womo eba se womo ba be national service eno sikai na yede ama wonum womo a womo wo intern anase womo ye internship ni nyina so eka ho a womo de no se de enche bia na beto anese for womo atede ni dan nya min hire omo atede nipa bia wo bre wo se wote so de na okra wo echechire enso mpanimfo bia yenye omu okuru yimu nti no o bre dia ede opebre wo oye adwuma wo ye gudo enso du se odidi a na kwebi ayi skani brefo opre no na sa wo fo so se ye ma no kura ni nya adwuma etimi ko ye te se ase yentimi no nya adwuma because ugu ye ni mu ase enso tama wo ye adwuma na efe ye mo fans ne de omoje nti ye da awrade asema na esifo ya brabo se upon all this while nyame atima mo nsa kania se se mo nsa ka na meselo mo se kuru na yatim no mo ahunu kuru no bia na brabo na bosuo ekoduru nyame ya do no mo nsa ka mo agimi wo mu no mo nsa ka no makohwi aka mo na fe no wo kire ba bi opeso okotena didie ni ade no me de me ni wo mo nka me nsa ka na 100 million 150 million be start ya ye bibi na so ma mfa me na esen no kura no a na hu se manya business bi dia ye obi ebe kura no sa mpese me yesi no ateso 1 million mpese me yesi no atorigi wo mpese me yesi no akotofun wo eso nani me na wo so na hyew uzanso de ye dan ya uzanso de ye dan ya wontimi nchew afi no we pam tade akase because no ni wie school bi be ware but na adwene be ye say agimi sem we nyina ahyiska no ono so nim say aban we ni bibi pa bi ade mo say ye be postu o mo ntentem bi no makonya adwuma ye mesere o mo tie mi o mo nsa aka ne say so mbe fo mo wo fa futu awe we gi sikanim fun sikanim start so was that kind of million na betima kotogu akwa ne ma we as say ma de onse no na de muti no odi ase togu kwan so afa 100 million na unya ya nfa hye obinya ntade bia yiyi mo be post no start go for beton fa so ba beda so say ntuma fa ko fa bi na beton ani mra ahon so na 2 years mra ban ne pesi post no na iskani kase post no kra ko no ana o post no bo so wa akra o so hwe wo boutique ne ma afi obuso mo yi dudududu ahadi biba na ahadi biba omunsie nyansa kakra se be ye beboa ama se betafa che okwa wale ya omu be yedu be ma na ebo hunso ba no so abona wo so kakra amunyansa mo gituma kanso no modi obi nsa kampe na ebusia start bosia onimsie be boni dimboni di no achecha obewie wo ja na ya asem ba che o mo bosia unya Fidelity Bank unya no ama anka sika no ne opa ma timinya de wo we nko aho nefa ye bibi eduru na da che obo ana bo se nye otim na de na ope bibi na ye nti mkwaje ma fe na ma no be ka ibra me bre ho yi kwaju ka de we bo mbosi a wono abere wa mpo pabosi akoya aduma na wo akora fe na osiso e ma no uto aduane obedi bi emfa ma no abra botom de bi no anka asian so bi apese okono unuru ho mfa ma no obre ho se abra bo nsi wiye netimi be no iso abre na fe no anya ne ade be start abra bo anya no na ade koma no gono nkwanso no ye de obesa down abrabo antani obeka kasa twitwe midim sika nya do go school faso ama wo so
obeka de akyerɛw nti na fa dua bibi na later ne nyina bu madi nka se bo ma me etimode ni American fa kwa adwene mu ete ni American ase mun kwaje nkotena se medi na kyina ma me hu se mu usu se aban impost ye se nka ma yiye mu ka mbe pa ba because nipa bebre ya aban adwuma ni bi bebre so pe bi ye impost wo mo o ma keka fie mini nkofo wie school 5 years ni o mda so ti fie aban impost wo mo ba o mo fa budu American ni ye mu hia ne ntem na o mde malawa na o mayi no eye dwuma o mko o manim obi oben mi owie ye pa onya am say 150 so 120 million ozo owie na ni sister age 30 million me de shebe dwuma me de be ma so ya ba ya onim say aban be post no mo eti won no cheche sa na yem post no 5 years ni scanage adobo so wo de afini sister obi a ni fi adane di banzo de tinawari ase ozo na afini wasi so afina be ma bi betam sa ama na ye abeto no so no na be sponsor ni nyina o yesa no be ma ni mo ye ha na ka bi chire sa abusuafo no ho yesa dan de na mkajiro mo ti se bi o se me wade wo mo se menyes right na we bisam so million no ako mesrew ma me 2000 bi na me de be ma won na me fa hye medwuma mu ti du kan so tua dan anya so ntua ahye onu so abla bo ntani angwa me de bosia ahye da bi mu de ndi ahye ndi ogovane onya obetia pa mani ni na so onye ni papa ni ahye ofen kasashi ebi o hye ye bo apayo onim se nunuane ni nti no na wafa ne tra se nti na metu eno ho fodi ato wo se nipa tirimu ade nti no ma ho nto na so adane bia ma no ye obosia ne wo me de achew me maminu yeska me timfa ma no bosia me de achew se me nka se bosia na me hunu so de be kwa akoye adwuma se meje paade lalai odi ase because me dua bibi no so because we ko ma no bosia wunya e be di nu ado no be free montam ntudi ode mana so 30 20 no 50 na ade mana ode mana o sibe dem siro makwaje ona manim begu ase ntidi wona fa ene oto anu obo na modern kakra se wo pedi ama wanya na hu se na ni da wo ti manya ebere wo no afi wo ti fa shemu na fa yi business na so wo jedi a me so no be yaka akuma na dwene na ya na mo chirika ni mo dwene ne so so no ekoye ka kura na obeza ade bosi wo ba bi di abere wo no na wakon eno nso bo peso no ntembe se izemi mi do ka ho keka me ndim den se medeka mpekura azemi hu ana mefele abusia de me kwa ba yibida ntina me stressa ayo ndimede mo aje man ga ya be nya asem kwa aha se no me dwene ho na me ho aje me kai na me se me kai dina me ho cho nye ka no de bi no de ma me je no wana na ja me kwai aha sa me ya ne bitie je no nya bo apayo entene ensi me fe me am sa dem we me de twaso isi no program ya dwene dada se no de ma bosi an kama ya aka kono akwa ma se jatum wechi ba ma ko be na everyday je ya asem no enti no ya ka nyina ne so mo mfa nu ya bibi abrabon na fo ana yemi yan se ni ana de man so na ni ma ntani ama obe let you down women di pe hu sa yes women di pe hu sa abrabon no usi suo na yesi no anye si enso no ka hu bi no obo fo de be sere ni die kwan so se do fasi fu omun se kan mu kakere aban na so de ne wadeje edene nyame aye wadum na sa aban si wode kakere bi mamu a besira mu munsa ka etimi ye bibi ene 5 million kura so be ye bibi a eye etunsuo ndi abraboni apeso ode fa bi ebefa tobo mo ma akura so de mo ye adwuma mo ye ntem because ko oton shirt akwakubu achi bi tobia wa ho ofe na me pe wunti mi gimi sa ade no ye 1 million na me ma 2 million na me nyensesa o fa we to nsuo no ntu se nya shirt ba akusi kaka ho to mo so mo bobra ye quick mom no mo anu na ya no mo bi mu ntutu yes ena mo tena o man ye ma ekwa atwe obayi tuwe me magu ni so se ne pesa ompni mbu ba de 50 the 100 jibi ma de so de awon fe ye business a wonya me man kwasi ampa fo on tokoro ba beto bi ko pesa oba no nya na udi ngomo wo twi oni na re afa ho ye business ansa na won ti obi ase se wo do no na ne wanyinya wo wi ase no na doso enso wo fa si fo intie we ni na omse su kom oba pri kuku ku afi ni oba kwa sele te ko emo ano oba wo be wi ni won hwe ne ma na afi na ni aye ne ya na wajija wa abrabum edi e besere media na de mo na mo wo so because aban me hunu so ye de mo mfi mo anka nkurasi kiasi mu years kwa mo sanka itimidi 3 years 5 years avena na ye de ma no bi aga se wa aban na ya de mu sa fo na na mpoma jo mo kura mo ya se ye no me ja pa de wo na fuma me a me papa na ewu e no se me we me be onyina afaka e ma no fa fie ma no onyina me ye gotwe ma nso ansa na ade ma me wa ye de ba de
onya ade o ma no ne abu asika no o mu nyina tu school fees ana mo ade agu wa na mo de ye o ma ni yeri ase so mu wi a munchem school fees o mu tu a chemudu fa ba akoma no no hu so abo adwuma ba to ono ani sika ni mo say yi duma no na so ntimi fa ma no na mo twem na ade ba de no aye emme ma ga na ntimi nya feda no say ni de abo na ba so itimi jira we su kra to aba ma ipakro bi na aye so aye adwuma we ye adwuma ni aye adwuma ne se chicha ayi wa ni ala wa no ye de man kura no na mo ba no be kasa ala woni sa tu creative bia kan se be ya akura no ye nyam fa na adwuma kura na onu so betima start business bi eno ne hu se nipa na ade up something in ni system ni mo de aba powerful ye bona ba so emrofo ko hospital mo nko de free ye hu se nke system no na wo de aba ye bo aba so because wa be bele de bibia be shim we de mba dada na mo gu no ma ye da sa agi atum se ye de ba yes o ma ya de strategy no mu yiso da so mo system sa no mo ye si ombetu ma command dey so say dey come dey e be ka 6 months when ya me ato aba afi bo se ne ma ye fufufu dey bana o se nipa so within 1 month na refia about so na eja ya refia share na no ya akura me se mko se bebi wo mo ya de una yi bebi e peja ko wa chima ti su hum no bi za ko se wan peja ko ho no mo enti no adunu ya de ma sa fancy ne de me ko wo ni mi de ntoma dinu me yo din suru ha sa na akọ go wo zo wa akura no wajimi o ri ase me to ade 10 cedi o se me 50 cedi no wa trans ya ya beto aba na fe o se 10 cedi no be ka jem se me kire ni nyi za aba 10 cedi na nya wa na da na yi free o se me to aba ni ma wi ya o be sa o za fa dem etinye be mmani ade so ba 10 cedi udi akọ 7 cedi enu obi ma me campaign me hunu se o se me to aba ma o na nzu kure ya nyine sa sabita frache emu bebire ya nyine sa edi ya ga se peni pa na de ketu abi agina se aya de be nya njia na we na udundum kan ya wa na udum no na tire de o mani gina aso a se wa ya de na san le no de be hu me de kuro no nyame mmoa na ye nyina ye nya nimde na kuro ni ntimi mfa ntoma pamfiri ye nya nimde mpanifo no you put them to their toes ama ne ma ye correct ba nimde ni wodi da bi ye ntimi fo mu nyina kwan ni apanyi ntimi hye dem wo dwuna de o ma nya de o onim se Ghana ebe ye no obeti anse interview bi because na ba akugina ho eno anu wa anya ne sa ye ntimi manage kuri na ma panyi na asem nduwo sa de na nko odwunu no wajan kokuri ma chimni no bi support no ye ye bere no aprane yenum bi nsu ya no asem ka ho ye ne mo mu yedu anju ka sa ben yi tisu na ne me nko yi ndisi fo ka oto na ni ono ana bi before ka ne ye mo nhye no ye be yi ma se atwede yeah because omo ye me die mbo edwa the better na sabita frache na ka se so gimi ehu se Israel for start ni yamanche no na na nko pe David Ekunu no so akuma pim David Ekunu pidu no mo hu se interest ni ko David ho afi na so we David se na ana me be ko challenge o se me pe bibidi yo e di abrabo no se wa nko fo so iti a mu ya afi started ne o plan e de so ko wa we ma me se me mpre so se ma so de mewa o se mo di se mba ne mbio o ko bra me de mi nsi ase o ma se o ma de a afi oba no do ne se de ano started ne ko ya minya na minya masumbe be wa na mase ya no be o ya the pressure da wo so betum dia wo do wa na kwotena be ba anya o ka se tena mu da ewe o ti asem na se ndi no ya ne ka ho bi mo mu ye dunya sa nko mbe hunu ni omo ya ne ntem ama kuro na fa ntoma pefra me akoya ni aye nyina ya tim yesu so mo so na me ne ebo so na to onu nko na to aba ma enti no ye he omo alright we be fine. So we are live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. So we are live and also subscribe to your channel na like page na comment na wa share na for so enyebi. Second story it was for mama anope and say ababa wa so no kama pa yopo sebie so sebie nyaado oposini etabri etuo ebo no pay sa esia ekunu etotwe ne je ne kra fi ni sam ya o kumasi abontin so ye fa no majoa sebie so sebie nyaado majoa emu no ehye fridge ye nyanyi no abetodwa say ye weekend ya ye majoa ne jese eja na chi kra na no ene nra abusuafo ene oposini a etabri to ebo majoa wo mo ekopie mu e wo court na wo court no ene na wo to boa enka form na abusuafo no ana se majoa nu ya mema no wo mo bi o ma no do mo kan say aposifo mo sebi ye ka kire mo nhwe ena majoa yie no mo nsiase
yonkwane ko shibi ya catch say police for favor even in prison custody police for favor no ya dey ya say sana ya tie ye mi adanse but eba ubehu sana ya tie yes because say you say police custody kwa na issue phone yes no no issue phone how can that be to the extent say we threat obi ourselves one enye yana yenye no ye bufu na ewe mu no de ye police for na ye no ye mpelisa na me adwo 24 Saturday die ni mbe se me je figi you ka say ye police bia wa se ye police ya omomwa ye mpo ban de bia wa ye se police bia na police bia so bobo ye ban no be de dabi enye yana yenye no ye bufu na ewe mu no de ye police for na ye no ye mpelisa na me adwo 24 Saturday die ni mbe se me je figi you ka say ye police bia wa se ye police ya omomwa ye mpo ban de bia wa ye se police bia na police bia de so bobo ye ban no be de dabi enye in fact from her dear me sure say eye memre that dear edum ebeye pichi edum just say ebehuri to if you say so we share ababa we ye shaba so no ofa unim so kwesi ada me fa krum okay na in fact me fa okra men kan say eho no nsu ase ana so ufi talk usane ayo na usane ase hoko police hoko railway so na you ase na so so ya you ho na we pass the house good nti ho na me fire nti in fact me drew ho na me hwese ne a me nua so no yi ne billboard de bo no ba kama afi me slow down me hwese me am tika na me am isu the one for oba me a obi an ka me share picture na fi me slow down fi na baby share me drew one am say lady no ha no te baby am de mani geji na se na nye hwa ti me drew one am say oh ma jo ha no te na me slow down me de me glass cover fi me say fi kwa on the center where you are ekwan ba ku sanu down now you say we for task for no one or that joint enti me a metika ni ma afi na me chim na me oba if you me kura se betina kuma for so na mtia dum so ro na hye wo for the top na ma adu twama hu so oba na ekoro am kura na nyini ni ntesa ze wote be na years firi ni mfie mu a mi se na nyini ne nko so se no wo ne ma ya abidim na wo shini school uniform a no ko school bi se presby se wa so buru se wa me I don't know her man I don't know her oyoba watisi na he na yesi form ne o nanti bi woni so o di twam wani mu a watumu se koko skedi amane on wanra na video se ba na be hwe bia na me wanra bo se yes akura na abesele kon so ni ye grade on se watwem pana ba ko be nti yemfa ne se ebese kakra eno no posini power ye asamu nana din se ofre ne se ne pe no yes amani bia aha na o se dum tete ye no ya na ye bibi bibiri
ya de no to a metu ni nua ba mai fo aye ni nua ba na yi papa we na ni kosu every blessed day bia wosu aye ni nua na yi mema ni ya wo nche sa but ade na ye ne ya aye na yi ntu deserve se wo kan ya wo kan nyinara enso mi tu ni fu bi abrabo aye bo no me hunu ma me bi ensu afa me ba na me tisi wati nsuo na no no su no twa mpoa watu nsuo no wasabi nom kura yensere no na otwa mpoa sunya kan ye obeka bia omukrokro na supo ni hini no na ekro no na afi wo soma se obenum nsuo ni kwase bi bre no ko nsu kom de no na ekura asese no omwo ise nsuo no bi akoto bi na ne ba ne koto bi efa no no ano omkwase bi bi ko na hini mu no se nsuo ni bi de bre no e kan de akire sei nsuo ne nye ba tan se ompeni pa bone a anka okumame no nsuo ne dwune hunu se condition na wo mu di se ebo so okasa be me ka cha brante so de yawo na akasa na yiye ekoso wa adumi no so hia police di aten no pese nipa be 5 se wu kan ho ekobasa e bia enkoye ne a wo pese wo mu na akofa asem fofura ba bibi betumasi ama wo brante kura won fama be fa awon ahwe abehoro won kwa menim na dum boys ni mo fa asefo mo hwe nsu ase ahye wo fo yi ne soro wa hye omo nyina ye 8 omo nyina ya da ma adwa ni yom betimi aye ndi za sojafo ne aposifo am fremu kakra wo be ye na wi no ma se lusu nkofo bi a me we ye da gan me nko mpa chew ebe de eba ye nye bi aka ye we wo de betuma ko ye oba ti ye me ye titi so ye me de me nko me nkwayi me nko me type no guard ye me nko da me nkwayi na I don't know me raho adum a o manya yewe ya nko ukere tumako na baby ana metina bro san so na ejina na he bidia fine adum yewe fun so be yira mo yewe ye nipa na wan we be makora be yira baba be kasa me ka afuna go do me ye na we be kam ka tide ewa mu nsu ade so na bibi na ye bibi na asa baby akodie ni ntia ye na se de se wujimi a omo twini fi car ni omo brim no waka Entino, that's not brand here. No, I must regana by Master Yura, Prince to say, on a dumi in Casa. Na omufomunensi from Pea Soja for being fra, and only bit medum near Macacra. Na among car police for police for some buffalo for no. Omunya Kami, you know, when ya Soja Caba, Cocranoa, a beboa. And it was yes, I am one for Mumra, a you don't call for Mumra Kumasi weekend. And I am what. Ndiabesere omunya ne sana eyiri ntimi nko tote mfama ye na yankura baba na chi ti enim se no wonte saade a eni kwanse se be ye pe ne kura be no saasi na omuntimi ntotoma ne ma nkoboko odo ye de agidi ni beba kakra na police we besoma muso nya police we mo abotre bata omo ho odene yeso be de din se mu bibiri na akire mo transform ye you should put yourself in their shoes. Wajimi and wajimi ni jimi and cheza police for nyina jimi timuntu mfa ho ntansa nkobo mo odi asem na se sebe se kwan amadu afas wi ncheze na busu afo nyina afas akwan so ndi ya abrabo ndi ya basere se asie wie mo ye den ntimi mfa mu nia ne ma back no matter ne ma mo be ye bia no your sister will not come back nya ka ne se ye koto na kone ndi asua de na wosi asua ne wom na ne ba mo hia soldiers because maadwa ye de dan na ye di asie asan ye be de dan ye de dan maadwa to mpanso no mo sa de o mani hunu no akoka se ne ya tu ni tu a ensem bebiri wan ya wo sha tade black rebe yo mse su police ni entino ye de mesre ni ebetuma boa ye soldiers ani buffalo fo no buffalo fo munyi o mo ka tu na munya soldier 1 kura na ebe boa dum fo mo ma ye ni kama amana kata so yesa am ko fo ma police fo ya mi huhu o mu idi o mu kojina ho na obi a so wo say police ni na odi ngwa ase bia ma ne nko obi o se ni bia no mu nsi ase o se ne sese ase wanim dia ne papa ne se kakra an be yom so na ba yi ni bi wa odi tibete enti mo ma bi person bi so to post ni o prison we ya ara police station we ya utimi use phone WhatsApp e chat papa edie ne ma ne basa does it mean so a police in Indiana na da bia me ka tira o se adwuma ya yeyi serew
so nya nipa bi a onim fom so difo na ye bo awemfo ba woto ahaban adware bi na nipa nye siebusa sa amane na ama na watena wo ba bi ye wonkofo ato mo aye didi wo mo ye wonkofo ato mo aye gya wo mo se wo mo nko ya abrabo we said you see a two tell ntino mkurukura mu sa no what you say ya ko checking position ya de mo kwan bi bro mbefa so a ebe ye in favor of no so bo se no ho akere ne pa na court ajeli na wie na afira police fo nsem eyi o mu nua no nko ade ne kan be ye kana asensem trefo nyina tiku na mafom ne ye de me ba menya ne ame ho ye na hiwa adum no mo be yirim menya ne odom ye meeting no be ka je se me de nka me ye bio na we se ndi maka akere we se ya wonye se e wa abrabom ba bia because e ni nua MPP bi jimi a e be MPP fo ni bi ahi because wona ne nka omo ne kan so be nya sympathy kaka omo frɛ no che ho nkran ye ne ye betim bia obepie e sa unless ye wi ama court de ne ko honde yokodura no mercy afina na ya obi e so ofam bia obefam obi kra be tra de fon abre ne se wo panyi bia nanka because ye be ko ye so mbe yisi ne nkasa omo abɛtra se omo pese ohu so omo aboa no odi asem na senti no wo wiase we ma beti wiase na senti no me ye ma dia mtutu ni yie se me ni omo nkonya because bia na me dia kensi ko dwobo acheba na am favor me odi asem na se ni ayam poto enti me tutu ni yie se ene ye ba me sa me kan no me se ma ni 2 days na asi na fo hunu se akwa no so a wodo nse kan nye peche sa. Do you think say sebie son sebie nyaado me de meje amamredi ni ade do you believe say ma jo asa micro o makosi ne ho ntono o ma ye hwe onya hwe bibi ontimi onya no hwe really o call like that sani ma we ya kekani nyina no ya na ye abusuya ka achi ne masani ma we timi sisi ye otimi ko na wakofre akopesuma bi asuma na yi nanim o de adi dwuma bi a wo pese o yere onie o de ama abusuya obi wu o motena se de ndi wo check ya obi wu a abusuafo bi timi kanche de sekane ade hye ne nsem e won sunsan so eno na be ya adwuma aso no atene ba bi no so wuni wood wo so le obepe de ye no obepe ana bi ote ase no wo sunsun bi ya ode wa ne ma bi edi na chie na sa ne ma no mumma be gina efumo mumu so mo akomfo no ka to be moti afiri o mo nche of course du dia de ya ye no na shi moti ana omo no netimi solid gina na sila omo de ne ma bi ediu ese obefa no wadi ana sa wuni pa na ya de na we hantew o an wo dream se ase waba so ti asem na se aso nya de o kwakwada ma o de transimo bi nkuna twa nkoda o ti ase bra ya kun na asama na wa nkoda ya ba no me o ti ase na onipa bia na homi wo mu a bi kan ko ha ba ti mi ko yi ti ma ko adro so be yi ti ma ko asori e be yi o ti ma tran wa awu na wu ya aso sama na da to wa ko mbi mo awu ebe sire se samle na wote ase no ye bi fa protect usunsu me kura wo na nyini di awurade mfie ne fia tiasefo asase so that's it eno ne ade ye papa tenga me nsoli ntwa kwa se me ko na into ja pekuru se me ko meja ne nchen wotre ne nsa nyam so mba ne amini ma ye di aka ho kofo ada no wa soli da su no ye ne ma de beti no ani kun omo nti ase na aboa wo kra na mo ache we no kofo ne no omo tie no omo nya papa wo na gaduma we na yes gani manim gwase aba omo plane da ahye da em kanjia na asane simple ne tie ba bi dwene ye ho ese ne omo peni asofo mpenifo e ka omo asem akomfo we na nanom ahemfo na nju visa mu gunza gwa mu ye tirize nkofo e de nto amani omo system omo gwa na nanom gwa je nsana no manom abrada se omo nyawe nkonko yewe oti asemo entino awurade na yesu ne se ne da wo kurokura ye bonku ni nifa no onye yesa ibabonefo ope ya hwase ne anim guase so ofuro card ya ofuro so de ba ye nso a no dane na butu na asumbi aba so na nte fom so obedi ye bone a na wa mena hia amane ye wo kwam se ba ya wotimi me ya na da bia ye tie ba bi se ya because aye crowd se no kula ne adwuma ne ye ba ye de ama awurade egu so do ma kwase bia magini din wo ye ho na ayi akonfo ne asofo na betan se na so de me na me ye ne sa me na me ye nsa afo no sa wo mjimi kasa no kula ntimi mpe itam so awurade na mfrem asumbi na bibia anye kama adu amamro da hopa
and nam we nyina akɔhya afunda kama me da akɔya asase ase oh e o tiase kura no duare na akɔtete wa nka wani asɛm so sɛ na ɔmo bɛ mana ate oh we be wu ka de yam ko te wa nka mfa so dan yan na de so bi nim sese ne bɛ nti na me kan posini waya asɛm well say ka posi mo ti gu no mama enka ko o de be omo de omo ngum e tro bi omo ka na ye omo hi obo omo le moni ya de ne be duru na akwa di omo so na tro bi omo ko omo asan kakra we ya de ne fa moni ma tro ni mo tro go na ba ni mu kra mo chaskata wo na ma go ni ba don we de na mutimi esi am washings wo fom I don't know what me ni pie na sometimes they say adwin se wakoye kra ha we be set everywhere san so sa aka ho ubo ma ntimi nyina mo ya de unity nya aduma because amene munya na koye ne acheme na munyina mo ba se ne nyina ebo ni bi ka ho mfi ya ntuma ntimi ne be ya nse yen so ko na tetia ade ye ne mo twempra wie afia che ni sana madam Philip police ni bi o ka to se kromfo de wo china ne abetimi wa anya ne be di ye ho de ye de wo ho adwene no but o mbetu mo kromfo bo munim to mo akora chi ne nipa ni o mde o msa keka ba nipa bi agimi antempa no mo ne husu agimi na kuru na fa ne ntuma perfect dan was we are so 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 say aban petrol ni ade we mesi we say ko say me sign simple ade ni pay wa ja to mo na mo de na botu na yito mo twini ko ba bia yi kokunu no twini form sa ba ko na no wa wote na no hyehyɛ no mo de na san awie nim kakra agya wa beda ba wo fufuo di da e ba no san so si kom ni ade de ne kakra sa ma san awie ya ne de asi ni ba mam tire nya yi na to first na yi ne ni anum gosie yes time mo ba wi ase na wo yi obi bone a obadwini tu me de wa mesa ko school abe prepose wo Ghana na sa position ne nkwa na mpe ose mpeske tu kwan ko sua de a kakra na mabana obi kuma masan ni panye eni mo bi a obi wu a ono ko support obo an kina ne chi onu nyankwa wie ya ono si yenkum ni pan nde ka case na show pa ta kapa o se meta kapa obi ono abegina wachi a wu a ono a support o mo amwamu unya nkwa de o si enfa homantu ko mantam no nyankopɔ bɛhwɛ amwo ku na mara yi na we na sese bi nka mi kurom na ntanke nyawa ne yeku wi a na nka wo sunsu aso ya bu ya abo abusuan nyina ne ahye abusuan ase nyina na hu na de ya wapi no hu na de hu ye mobo na o ma ye ka se di ni pebe chede ya ebe yo bone ya nya papa enko heaven jipanye wicked mind Ujune wa better na we yes uti better na we about it better wa we onku ni fama nyame na so onu antimi adwen se obi obeboa onu wo onu wa boa onu wie ya wo se me de mahoma betu ni kom na mo chichire no munku no efi atase fo asase so na yakopon kra ya nyame obema sanipa na wudie obeku first obema wane na mo sa unyida da kope na we free mama yenye sa enye wow you moving on a couple of messages sir aba you read the emfa mamo before we go for our break. There's from Justice Bless that say well spoken of there's also from Yvonne Ode that say good morning Star Diana and of keep up the great work. Thank you. Ode Yvonne, you came with an emoji, laughing, crying emoji. I'm on Facebook Live. Yvonne Ode says that Star Diana giving money to your sister or brother and friends is like a gift, because anytime you would ask for probably you would ask money or you ask it back, they won't be able, or probably they will fight between you. There will be a fight between you and them. And yeah, no crap, Mr. Didio, no crap, or let me some crap because when you say they are nti minya friend na me ma boss sister scared or say dey to adwum that sound baby sister mecha ai it's just kind of don't worry. This is from Yvonne Odell with laughing emoji. This from Yvonne that came back to say that I'm learning from what Ofa is saying. Amanka Botu says that the same thing happens to my junior sister. My junior sister worked for 3 years, and my sister and my elder sister asked her to give her loan of her salary, and my junior sister gave to her 3 years salary to her. Person can say ni nyina mu no amposi aga ewapa ntina metwa so no. Amanka boss say that see how they are actually protecting
the police who killed Majwa. If it was to be a civilian who killed a policeman, they would actually, like, go bring them and say yes, you bring them. So I'm moving on. Even others says that what Ofa is saying is the only truth. We need soldiers and police officers in that funeral before something bad happens. I'm moving on. Yvonne came back to say that, so do you actually want the police to leave him for the family to hurt him? Why not? I said, Yvonne, where they're working, where they make sure message, so. Yvonne, what are you saying? They have to leave him for them to actually beat him small. But Timmy actually told pem. I was thinking I could catch a bush and say, hey, Misika Abedi Majo, or so on pem you, more catch on from Sikamame. On pem you, my young from Sikamame. Namin come baby. Say, few point I will see man in Qua, me Jimmy Fee. Now, ordinary crayfish, all our bone. I'll see Jeremy bring the cacra. I won't move for me, but that's the truth, it's painful. I'm talking about my quadrant carton. I'm posting messages now. I like to come. Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba, I need you some new. You good. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura bo me ne yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawia wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se
ene ukokodru airport a ye broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa akodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso ya kwaje kratso aba eha KUMAWOOD and as a home television. We are live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, Sam Darkus initiative Sam Darkus TV. So we are live and to subscribe to your channel now what like your page now comment it now share now afufon so enye bi ahwe ye tetso e de man ope ene say mami agrada evangelist man part ono so atutu bi e de ama osofo kwabnesiama ajagraja yenkone ko shedi there ade wei na okofa tu edi koye caption na yenye jimifo bi te say jagraja ebe ye video kika nkwase asem a mebuni bi because jagraja is not working for God. A Jimmy Phobi to say Jagraja etimi akofa ekeka nkwase asem na wo Jagraja menumi enu sene kra ye nwu ya yete ase se yeso obi me kire de wa ya Jagraja ene wa fani mi o fa wo Jimmy enu nkra asem etena wo fie atena mega cho no wo so Jimmy nsem ne ba wo man ka bi because wo ye kurasini in front of me so we Jimmy a wo jira onu ti ne Jagraja wo ti asimpo ye ne edi papa aye de be kai o Jagraja what's ya simple ye need the papa ya de be kai o bis ayi boy never say Bismarck Biscount na no prempe eti na wo wasam buy me spare wo so we chimia for wo chimia tire wo mura mu ho ebo wa po esom abosom Jagraja so we chimia for wo chimia tire wo mura mu ho ebo wa po ne emma wudidi wo mo bom apo chinchi mo mo nsa jo ma japade afiri wo mo nsam no fa wo jimie tena kofodua ho wate fa wo jimie atena kofodua ho na akonfo egu ho kra na omada akonfo egu kofodua na omada odwan frasini awasifie as went me amfa cement am plaster compound now the gravels now the gu compound wani abie frasini Jagraja wani abie me say discount enti eno wasam ne ba man ka bia me spare wo no so we chimi na wo dwen wo ho a wo ho nteshan entesha ate asia wo josa wo som ayi me som abofo abuofunu na ye sum Yesu Kristo na ye kita ho kronkron na ye kita the word of God ye preachi na obi abetwa baabi na odu obi din ama kapsia na wo Jagraja kwase ampani jimifo be makatachie awon pebrabo wo so ano do na isisi fom na wo di buma afaso aboa wasamo ba wo nsa mekabi ade wei na okofa tu edi koye caption na yenye jimifo bi te se Jagraja ebe ye video kika nkwase asem a mebuni bi because Jagraja is not working for God. A Jimmy Phobi to say Jagraja etimi akofa ekeka nkwase asem na wo Jagraja menumi enu sene kra ye nwu ya yete ase se yeso obi me kire de wa ya Jagraja ene wa fani mi o fa wo Jimmy enu nkra asem etena wo fie atena mega cho no wo so Jimmy nsem ne ba wo man ka bi because wo ye kurasini in front of me so we Jimmy a wo jira onu ti ne Jagraja wo ti asimpo ye ne edi papa aye de be kai o Jagraja what's ya simple ye need the papa ya de be kai o bis ayi boy never say Bismarck Biscount na no prempe eti na wo wasam buy me spare wo so we chimia for wo chimia tire wo mura mu ho ebo wa po esom abosom Jagraja so we chimia for wo chimia tire wo mura mu ho ebo wa po ne emma wudidi wo mo bom apo chinchi mo mo nsa jo ma japade afiri wo mo nsam no fa wo jimie tena kofodua ho wate fa wo jimie atena kofodua ho na akonfo egu ho kra na omada akonfo egu kofodua na omada odwan frasini awasifie as went me amfa cement
plaster compound now the gravels now they go compound when you be frasini ajabraja when you be me say discount ain't and once somebody buy a man can be a spare no so wait see me now on dream who teshan and tesha I say asia wo just wo som ai me som abofo abofunu na ye sum Yesu Kristo na ye kita ho kronkron na ye kita the word of God ye preachi na obi abetwa baabi na odu obi di ama kapsia na wagaguraja kwasia mpani jimifo be makatachie awon pebrabo wo so ano do na isisi form na wo di buma afaso aboa wasa mobile hu se mekabi ade wei na okofa twu edi koye kapsen na yenye jimifo bi ti se jaguraja ebe ye video kika kwasi asem a mebuni bi because jaguraja dan me ko market no a ameko totobifo ajesuo idiruwa totobi ne buofu momone ade ya wase momone ho bom nam se ya difo ma momra o yani fredi ya yehu totobi de anke dankwa ma je won sa nyina aboso even if you okure je ho boso for some days and abe no nya momone kaseti a musumo antima amo na mane ese ne wo kan bi eni entrasu mu ejo di fo mani nyina ahweme monhwe ne awo kire anka ono ne se ne hwan e wosu obi nim Kristo no ono ne nim Kristo abasa da akuro ni pe bibi ate nchiranka nyame se mediki akire Ghana nkwase afo ewo kuro yi mu ndo nipa bi o smart no so de ye adwuma ndi kwase akasa ya ohunu na matiro manyansafo ewo kuro yi mu je nyansani bi na no aso se papa we se me pay attention tie ni odi bibi pa bi ba nti me pese me ha me ho kwase ya ho biem ana me ha me ho nyansani ho biem no waso no wontie nya honhom ne ka kira asafo ye nan so ya nopa fa ye TV nkonko to KUMAWOOD enko penko munti a agrada ase Awurade afre ne kye obi awedi ye nkomo na me kra de me ha me hu de mafidi ato ati agrada ase se de no de breme woni pa bon sama soma wo amu akwa mana se abo abaso se why atra se de ono asoma awo so nti wa graduate from satanic kingdom no bra nyame ho no unim se ho so betimi aye wo se nipa we wo ka kire o yonko se wono so ni Awurade ni aba no mo hwe na mu ntreat na mu nyina mu gina fie baako wo ko school wo ba bi baako wo ye classmate fo mu nim mo ho nti mo dom mo ho kokoa mu ti mo ba nipa ni mu a ya mo meye saa osuru di mo ho yawo na bufuo be sane da atwan ya mo be brati asefo asase so mo yare da wo mu na misu mu nyini mu na misu nyenne ne di skane da ho ndi na ye ka bi aye nkwase asem echina yare ne be ba no a oko review ba akopa ya jo ye first 100 million no abozo sika nyina ehye no samre na afede mafutu be ya asem de ama no vie edi ejimini sabi wa ozi Awurade afron di Kristo mu kasa na abeka ye Kristo no afron ni mu nkomodie na wodi ye nsema ho kekan Kristo na adi na chini mpredo do se na ati bi wona no se de woda usuban adi mpredo do se na papa na apese odi na chini na wo kremu se woni nenam no uhunu se woda se usuban ni bi adi duwetimi abe wura hanso ye bonsam adwuma na brande ama na be se nyame adwuma edi enipa ne ho ehin na wo fire ade na se biye wano se wo kasa na ofiri se Ghana fo nyan kwase afo ndi ase ne awoka bia Ghana beto wase di maame ye di mo ndi ni panim di akura wa jimi kuro ye jimi a ne maame mu nyina nim se be bayi ye jimi a bi kuro mo stress Awurade nkunu ntonkuru na akura we de opie fie anye kura to na ni hu agrada wo hu ba bia wo gina oni o kwamena asiama di ye nhunu mo pesa mo fo so chima ma wiase ni nyintum za mo ne papa bi na nam yi papa so se ne epu Kristo mu nim de transamanfo asafo nim de wo Kristo mu so mapo nti mo ye nsama wa Awurade anim mo so da mo kire mu sa na te Awurade
awurade asɛm so nipa wokora na no okora ne kra enti wo okra wontimi nkora da biara da wano da abonten tu okra ntimi nkora no wososo ni nyame na nante emra wodi agya wo nyina bia no watimi di so boyai mesra wo afutuo na ase ye tugu sa no ehun akatua ba sa de se ba sa na afa ni ase ehun atoyo afa ni ase nya sika ye die sa na ye na ebetima beboa mo no yenso na enim musu no ndiye ma TTC so wo ye aduma no ni emu bi ye nkura sa amre na Mr Vice President no ya akura sa amre no okoni school bi no nya ma abrabo kwan so obe make money enso so obi tufu no wantia edu tama na wotre no na afa de sa school ni na abe Vice President awo boa no sa na abrabo tie dinese mu fi se monye bi dinye ka ye ngwase asema enu se ma hu ye hi abeba no na awurade apagya ye enso so afere ye na mo besu ato ye nimba mu ni suo ba because mu krab ni dimi ni nyini ye tumofo mu amfa ame ba tan awa wo ma ebi aduma nkura ye bie ate asori e dongu na ase na otena se ma wujimi ti apose ya mva so obey na obenya ugo ka mo so tan o se Jimmy hash. It's a hash word. eno no ne de ne ye de yin So we did food. bamba ni ono so be kan ye de sa na mpese mi Oh, me menim. oh me kire se mesu obi agimi Yes. ana aze hash word Hash. ana me mbuza da ne ono kan no be ma ni din be sa na mpese mi Only your candidate. se Only your candidate. na me de nya me de o de a mboa ayan ni pe agimi so se setro mo ka tro mo so mo agimi sikenya edin o tu do fa kwambone so kura ne nya sika kura sika ne ba yo se mo wani mo nyam emuton o so wani ye duro o se di pe kasa ho mo dwene ho ni so kura sika na sele ni peti bi bo ni meni ha o kan o peti oni hawa na wo so gimi ye nyini mina graduated from university wa ye ne doctor degree awie obeso otu kwan na mse nkrata asem na mfa ma no gimi na nyini ani agrada ye ne hu o check ya ba tan ho mo wi ase sabi o ba tan kurasi ni bi kuro ma kuro mu da sabi ablabo nten ne ma ne da o gu skata kura no o ko ne ye kasa no nipa gu no e wo kures ko bi etimi kan o petre o dia ene no wagimi dia radia zem sika ya de nyina tiga onye sika nka sabi eto ani munyam brewo o kasa ne nipa dodo o petie because di bibi jaye ame de kwamnesi amani we no mo ware se de omi ni nyina agi mi tie no kebeboa ma party de obi anim se wa ware nti o na so de wa ware nso nya bia nya wodi oze eso mi ni nyina na don go de wontia na baba bi fa blochi ba se kwamnesi amani awe no kwamnesi amani na na kwamnesi amani abra so nya dodo de be ka ho fact bi e ni ho wan na te fact bi na fact ni ni ho fact bi e ni ho wan te ni ni ho kwamnesi amani ka se only the over dodo. What I say, it's you know, I don't think that's the. We there be at na kudan wusuti. Gigi senia. What the effort of for my person okotofa. Na be bada achi. Okay, good. Ya be yes awo. The obi antimi nka nkyere omo. Ye ti kuro ya yatimi ahemfu suro maami. MPs suro no, minister suro no. Tinyame ya do no de national sa. I'm not sure so be sure. Bebele liba bebele suro na. How? Agrada case ba yenke nie. No mo sure ni say. Na ne agrada ye ni kuro da so wafa ahode ye ne awoye. Wo na aye yanka wonem. Wo agrada de yo betima ye. I won't do. Na fe ye ka jo so musuo na we mra ntimi nya ne re no. Ye nsuro no. And the fact is say nya do bi enfi na. People nkofo won say okay fine, say nothing say. We are all my. What is it? Sano kanin se minti bia ye nkawe eno so eni enyina ye sa na ye kan ensem ti ya munya ye you are not like her. But I'm like her sa na me so medi me nkomo you can't be like okay nti said ya me so meti ya say ya na medi me nkomo and I don't want you me tete hu so waji bia na maka kan kwasi asema I don't want you to be like her there be obi adimi nje said ya menye no fa ase no ntu ojimi o se mbo na mane ye so be bi oduru wasi jimi kwan so san wachi abeto jimi afurum
Dimi afro so go to mu a atache be ye onu ntimi mentum fa gi mi san eno ozem bo ma me street go muska ni a wadimi anam bo fune pa minim mai bi wo chebi ehi anom zo ye kromfo wo ne mantemo ena gold se mi ode ne ho kodi achi ena fama no iso obeka skani ho oba na nkure bu fa so a sika na bepe pasa anim idimbone na oje ye na firi ho se de no mnim zo ye kromfo ye stop se kura se si ne hene aka ho unya sika bepe anim guase bi ato ho to bi onya sika se le sa afre anim guase be we jimfo nipa onya sika se le sa bi sika afre anim guase de bre no we jimfo nipa onya sika se le nipa timi kasa na ho rof no we jimfo nipa anim kura wa nya anim onyam na nyame anim ele wadi mi amempoazi modan impeji mini nantie me des uniska kura na nim nyanza amepo nantie chase kenia wagimi ko se behye kenia wagimi na behye ena wontimi nua bi mu bi oban ni bia no no so abeye so no na da twa mo ba wa pagya no da bi yadi machire me yasasa na skafo na gimi disu bantie ndi mami yo bebe tunne untimi nua re obi abra bom so no yadi mo akatu yanga krakra so no asimi di ama di wa mo untimi nua re wa obi du yanso no atete no wakono asaade na de afiri nsam Why would you say so atete? Ja no na wakono age Depends on ja no motie anyway, you moving on a last story the bro even Nelson na bekai e we fidi to say wa launching a book na or launching and what mo say and some wumpa na isibe pipium a dose to the extent so ka say oni yankasa my all sakwade over the pond video sebi FA I think 2010 and Abranti 1G and oya wash yo Dani nyina ensam fufuro esisi ewo my Ghana mu ena day na actress Yvonne Nelson na olanchi ni book ayato ni din say I'm not Yvonne Nelson na book ni mu no ensamfo bi epie wo mu say Ghanaian rapper sa akode ena no edaye wodi ni cheye pa e ma nyinsen ebaye sa akode force no e ma ni nyinsen ni guye e wo that time 2010 Dani nyina ensam fufuro esisi ewo my Ghana mu ena day na actress Yvonne Nelson na olanchi ni book ayato ni din say I'm not Yvonne Nelson na book ni mu no ensamfo bi epie wo mu say Ghanaian rapper sa akode ena no edaye wodi ni cheye pa e ma nyinsen ebaye sa akode force no e ma ni nyinsen ni guye e wo that Actress Yvonne Nelson, after releasing her book over the weekend, has realized that the late Peter Ajete, after doing DNA with one of his children, realized that the former Speaker of Parliament was also not her father. My gosh. Then it all comes down to Mr. Oko Nelson. DNA was conducted and it also came out that Mr. Oko Nelson was not Yvonne Nelson's father. The question is, who is Yvonne Nelson's father? Why is her mother quiet? Why? What is she hiding from Yvonne? Why the mystery? Yvonne Nelson's mom, you have to come out. Were you raped or abused? You have to tell your daughter. I bet Yvonne wouldn't mind who her father is. Even if her father is a crazy man or mad on the streets, Yvonne needs to know who her father is. Actress Yvonne Nelson, after releasing her book over the weekend, has realized that the late Peter Ajete, after doing DNA with one of his children, realized that the former Speaker of Parliament was also not her father. My gosh. Then it all comes down to Mr. Oko Nelson. DNA was conducted and it also came out that Mr. Oko Nelson was not Yvonne Nelson's father. The question is, who is Yvonne Nelson's father? Why is her mother quiet? Why? What is she hiding from Yvonne? Why the mystery? Yvonne Nelson's mom, you have to come out. Were you raped or abused? You have to tell your daughter. I bet Yvonne wouldn't mind who her father is. Even if her father is a crazy man or mad on the streets, Yvonne needs to know who her father is. Actress Yvonne Nelson, after releasing her book over the weekend, has realized that
The late Peter Ajete, after doing DNA with one of his children, realized that the former Speaker of Parliament was also not a father. My gosh. Then it all comes down to Mr. Oko Nelson. DNA was conducted and it also came out that Mr. Oko Nelson was not Yvonne Nelson's father. The question is, who is Yvonne Nelson's father? Why is her mother quiet? Why? What is she hiding from Yvonne? Why the mystery? Yvonne Nelson's mom, you have to come out. Were you raped or abused? You have to tell your daughter. I bet Yvonne wouldn't mind who her father is. Even if her father is a crazy man or mad on the streets, Yvonne needs to know who her father is. Actress Yvonne Nelson. And I cost so cry. I don't know Yvonne Nelson wabra or lunch a new book. Now the nipple brain to me and you bold and common story, but ordinary story a true book. Also what kind with me a baby at your film. People are just talking, accusing her, saying all sort of things. But you also have a story. If you are not being bold to tell yours, and somebody is telling hers or his, and you don't want to listen, so for baby and now be young. Wow, one day what can I do? Baba. Very young boy, Yvonne. Now when you can see, and now I'm born about so already. Good. Just for her to be loyal to herself. Yes. So I didn't go for it. Probably the woman you dance perform, and so many years and no. If you reach me to an amount to say, is you nipa wu ya onye de boyeni wa wuni Kristo mu adwen no nte ase we ka jem so ba egusu bo adwama we kromfo yudi ni so so onye de boyeni ane because obetima sachira kwan mu ansa na odoma nkoma wu aba timi fanta age no e kire ma hu se wu da ho na mu se wo de brabo be ya na wu ya de ametima ka to stay se nyi nyame nipa wa ankasa na have ho no wu si wo bi ti bon awrade nyankopon wo nhira wo amen onye okese na won tere wa hye na etechire wo re na danyan ebi ge no di kan ye jero yikurasi ni baba wa jimi baba minim sa di otie ba na mu no am pese na nimu ba na me hwe no ka me mu no kura wo ye interview ka sie story obi e ka bi unim so obi abetuma fa story ni bi o se me ne sa akodi ada afana ye twi kasa ye beti one na da ye twi kasa one ne da ye twi kasa na ba be jino kan na kwadi nkrasi sem no maybe a fekwa but subani nyefe maybe omo fekwa but o ma dwene nyefe maybe a fekwa o ma attitude nyefe o kasa ma na ana yeso yesa na outrend bibia ye bi wo boss bo pese o chiri man ye tantanta on susu a woni chiri
usu a wodi team oya wana no we no nyina ye program na ni ba akore me story me kan obi nya sefia nko no nko aka sa ni tika me ma ne mframa num ka sa kura ye mani twam se ngire bi ya ni bu ni nkura sesem so mo ya Ghana te sa so obi aka ka sefia na hete ndi no ana obi aso pe so ye ni wi ase e de ejimi ni no ba basia moa mo nne mo asem o ka bia waka ne ba sa de se no no wanya de anomania ayi ono firi wa ya me kama asem ya ma menka wana ya menyan umma me kwa ma menka ma esu ba ni bi no moto o munti na ya de be ma de bi wudam be ma de bi wudam hwade aboba yayi watima wo ba amana ba be start say up to ne onim papa na wo enya wudie eno kwa de me support so enya wudie wonim se e ma bebre ye ne mema no wuwie na ebi asawade na anyi relationship na anyi ya eya na efi se oh bakofo ba afofo enti no mema wonko papa hoda mema wo e ma bebre ya ma me no bebre aye bi afi bedro ba bi no ne yentimi hwa nkra no ye woni ma bebre kura na enti we wotimu se ye minim obi a onu oba wu bebre onu oba nu bebre da relationship na ye relationship ne say no oba ni timi di ntro de ni kunu ne nye o kan ya ka se be ma no your court be ma esu be mani no wo hwe ahotire nko a be mani ni wo hwe o na mo no ntimi enye no ho hwe ama o de sade na hye ni matrim o timi di ntro anti enkra no kro mo papa achi ti o mo de mo papa no asenya papa no ba oba na kopima afi o nwe enkwala no afi na se do oba ma nkwala ko papa o gan Yvonne story ya Yvonne say sana die me read story me read the book no some part o say ne maami anka no kre ankyere ono ne maami di ntro egu ne papa soa mansama na ne enya no kre wa papa no ho no e na maami ne kan e ma ne di onya kan e ma ne papa afẹ́ ni wọ́n bá behu ẹ̀tẹ̀sẹ̀ no bàbá Yvonne say ọ̀nẹ́ ne maami yẹ fi ẹ̀tẹ̀sẹ̀ ọ̀hwehwẹ́ ne papa. Didanya ya ade ewo bi ase. Ya ade e kan ma ya pesa. Munya enye be ade ba ko ewia mo amunim be ma bi wa ne betena wo wi on ya akura no meti ase nkura sesem ni kwan so o yesa ba ye de asa akura ne be yi eye busuya na altar na ukọ type ye ne di akura na chi sa di obere ruwa ne be wo ba akopọ anwe akura no wo kwa wo foforo ato ba na ya anwe ne be yi na ya na mkan nyame hye obi wa ha ne fie ya create sa de na to edu oba ye na office anwe akura ni no na ma akura na duru ba bi oduru no se nyo no na wo na ye ni ba afro na ne wo na nka akura no make in life but ye nti ase nti ye tu bibi aguri agina ya wono nko aso no ye mi se no ye bi so su ja no konya MP wale ye so ma oni MP a wo nyina obi ani dine eno na ma hu mi sa abrabo no ye nko fu bo sunsun edi wo machie no e different zani ba do won ko bo no no onya ska ancho wo kra o de bibi ajawa edo be ko ani mu wi ase nyina se be ta bracha ye ni hunzu nti kan no kra ne kira branze ye wo ho na wo si dwane ye wo si e fe ni godo godo ade o de mani ye me ya o de ndi ye no kra no waka na ni akra na afa na fine on that mistake one and to Honda. Or insistence that you can a young Kurezama, and you would be in the Papa, and it's your idea. I only was champagne in one quarter, no idea. I saw the before I can watch him. No, I free. No, to all. The grandbest I saw Colon in any route to the fine. But I saw the best CSCA, Unimame, to this age. Emfa. Yesterday, and you, and yet, is it now could any number send us in the good wampa? Well, Papa, dear, Omuyo, or Tiasi, but
na minim so for penny bi oben pa no no oba on na wo ne manager ye okay omuja na oba ne ko wade ye okay atoba na wajare no yare a ye frɛ no so for penny no diskako ni akɔhwɛ no ba ne mani nyina ate ne nkyɛn o ohwɛ nkura na baako maame ne wuye uye ne ko gina koye yi abra ne kunu dada ne wo ho wakape ko gina yo aye yi se ka nyina oye ya na kama se ne bani live bao only new free that come on live said you tell me ni tinu class na ya me pe that natural I feeling it wow your pastor na HSA obese utupai ekama no bia obese ubiano wadaroma Champions Travel and Tour say wo mu edu ebetu fa na omodo wato nti bomode ya so be fe Champions Travel and Tour for ewo 0531801713 now Champions Travel and Tour for Egyptian your fat course no na yonko yeni. I think I have a caller on the line. Hello, good morning. Hello, good morning, Diane. Uncle, what you saying? Of about your way, uncle. Of about me, everyone was a Diane, and of the more May I say? More, yeah, Mr. Luca, here we see. Mate offer Metro. I open the account more. I'm sure you want to show me. I'm say, yeah, the Kuyi. Diane, my new comedy, Majua, Abusia for the Americans of Omunia Botre. Omunia Botre, yeah, say, over 60. And now that's a chair of bar. I'm going to do a Camubian song for so now would be a dinner created Omunia Kuma. It's a dinner so more than one really very you know. Now would be such a kind of with the day police in no air Quaban. Police in no no can be and Kayama Empire Scientific. The government when you agree. Now, we are the cinema when you atom. Yeah. I was getting a worker. The police in the mono. They are two here. One more and my empire and Kikano. Okay. So, move problem. Why are they? I'm going to go hospital and I'm going to walk to my doctor. As funny idea. Okay. So, if only you can say, you're not quite my idea that it cannot. Okay. Now, Omunia Botrepa, the sense that you are doing what it is with MP, Comfort, you could cool a component the way I didn't come back. I got a man here. Me, I'm so Mrs. Omanako, or I agree. What kind what me your support here, and you are what the NS without you, and I wouldn't be a sofa. You're good there. It is started here. Say, what check from four, let a more and about I cannot hear police for the
de ọmọ sábẹ kíkà náà. Okay. Polisi ní àṣìṣe ọmọdé ní ọbẹ yìí wọ́n yẹ suspect. Wọ́n tún kó ara rẹ̀ bẹ́ kásẹ̀ wọ́n yẹ mádùá. Nti yẹ mẹ́sìtẹ́rẹ́ bí ṣàpọ̀ ní sẹ́, ọmọ ní àbọ̀tẹ̀rẹ̀ nàbẹ̀ ní sẹ́ bíbélì mi mẹ́rẹ̀ nọ kóòtù náà nọ ẹ̀dẹ̀ àtẹ̀ntẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀bà. Okay. Yeah, TP of Abuja. Good morning. Hello. Hello, good morning. Namra mula na dokwe. Brofo bete. Great. Yenti wa no pay. Ano pay the same dika. Now so I talk with you last minute. Now can be say this a company na wa I was going to support it. It is the system my issue with the money. That the only say I can't know and I don't know. I was going to say to our which about our what in a trip and many everyone to be shown it to say in Pinachere or Montemplata because of the million different. I'm that's the people or better. In moment, we can say that the person who be the now, and the person who be now so the second place today. And again, it's been sure. The be American or Santo. Okay. Among Santo. Now, Ghana, Pumin, and Maba, you are in a particular, definitely feel. And then we will be to our show with this guy, should you. I got about a own property of the water. The ocean at me. The Koowaa Show sponsor. Okay. The women swap, who gets a man, the who put you now for you, because Facebook will support them about I bet you are putting me. Yes, I will have to move also. When you pass them day, when I was at our show, when I was to a year, and the whole guy is just a bit older. Don't let me say, oh, what it is, or any point of our thing. The push of him, if I want to move, but that is what I want to and no, I can't. The member of the mission answer. Tell us to read the kind of wait to that thing. You know what they did. One year saddle and road, Hi, good morning. Good morning, I'm about and I'm going to say, Edwana by who and I swear. And I'm going to do a dear about the last year, wrote you was at your quiet. And I started to come and what you or don't carry me out of the car and all of the window. Or the answer, I'm here. We also of the power door. Okay. If you are more power, yeah, if you are so now, I'm glad that I told my grad or future chairman. Now, my grad will tell money. We'll catch her or be say, or any other soon or also, and again, I understand what we know. We are more trusted to. As a Raja, Anna, my grad, we are moving about. And you is already 2 years or me, sense of the mission answer. As a brother name, my grad. Are you sure social media or me, or me to also? They are moving on mission answer, or me, Mofo. Like my main call a best for the Diane. Yana and some papa and I, we are here. Then Kuraku school of the Japan, Vitromuka. That's it, the after yeah, after the honest Karama. Or Ghana and Penumu, train and camera, and I can remember it. Okay, I want to keep men of a room of Tumaguruso. Then you had them with a business here, and some could have phone pump to hello. Yeah, so maybe do that. Yeah, I'm for you, man. You're the multiplier, and you want to go, man. Yes, so, yes, I say. Remember, 2 calls, now draw the curtains down. Good morning. Good morning. How can I stand? Madam, we didn't baby let me free. And I can really ba. All right. Let you. In my friend and the matter fancy. Yes, way. My job there no. I wrote. Ghana penny for more sorry. Freedom and justice now. A dire coat of arms and as no one saying the meaning of that freedom and justice. Okay. We are by more Muslim. Most sorry, 9 pay from Pano Penny baby. We the man to Tennessee. I miss Ramo for Palumba. Okay. All right. Hi. Good morning. Hello.
Hello, good morning. Last caller. Hello, last caller. Hello, Diane. Good morning. Good morning, my dear. What did you tell me? I got on Diana. I'm here, Diane. I got on now. My Jimmy too. I'm offering you a long time. I got on me that say. I got on me that say. I got Kakakra. I'm a family ramp. And you are not a what's a Diane, my tree, and then I'm a Kafra. Kafra. And I want me answer. Fache. Diane, you're who? Because my driver me, and I can tell us to see before. No more than it. I'm the friend of them. And I was happy. Ghana, here more boy. Diane, yeah, that's it. I got to hear that CP na you can say come out you say me a idea yebeko. Yeah, that's that Emma Champions Travel and Tour for one more April more than any digmedi ebre wo person to kwa no ne Dubai Canada USA Krobia abaso koso no fa ohihye wo bibia fa kwada Champions Travel and Tour na one more emwa Ekra Ministries all passport office home na ubi hu wo mo saso na odifo na yebo so aso yasne ba the champion for a number na ne omo entwetwe enkomo 0531801713 0531801713 or 0248288686 na ne omo entwetwe enkomo middle Madam Fu, my dear, it's all right, Waba. Only all right. Okay. Yes, or that them original home. Okay. All right, I mean, when you out. Great. And as you say, Kobe a bit as or my bar around. Okay. Kobe is already a good point. Management. All right. I am in the of them, the power you 4x4. Okay. I saw what one answer per plot. Okay. Into a hinny or Santasia pre-quans to be our person the process 4x4. Okay. The number 2 January. Okay. And I say if you that my hair kunkuli or baby or your hen and out 4x4 now money per and you begin. Yeah, one friend number 0244 60 56 20 0244 60 56 20 to a hinny be an at me to be now so this swap car. Our friend, no, they are better on the all right. I'm sorry for Edamun. I say, Mamma Frey, Mamma's my friend, Mamma, the messages by a mean to me, and kind, Monfa, and Che. As now come out with D4 and I or Japicum, Sasso, and Champions Travel and so forth. So, you better, one must see, and pay for supporting us. Production crew, I, a boy made Medi Ebrel, as the PSA and Coma, executive producer, you Ras Sam Dark with Sanso, and Ochinozo, and a director for the show, famous and Nidia. Ma ena ebo yeshidom ema yedi show yi ebremu me de Diane eduhine adomdome ochna yebisaba yakram Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anoma wo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. Ewo Koowaa Show so ewo KUMAWOOD TV ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura bo me ne yenka no kura wo man mu ewo KUMAWOOD TV dai wo je won sei dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwe yi a broni krama bi so wo mfa